Amasan by faith, not by sight. Channel N2 labon chibay. Tunihin ako muloten Bangola mobile phone ako video, social media, Facebook, WhatsApp, elaw la Instagram to Bangola ko idem tihi kihil chen kilen inumahi. Kehi ako mulo kaya ken le tulay mite golin smartphone hi kawak choy be samai. Ka smartphone hi le Moto G5s Plus ahin Android phone chengle Apple's phone hi hen la iPhone hi tele je of mobile sungahin setting akun talkback I le voice over ti ho umahi je chu ion phat le double tap ahi control ball thi mo chukan le tu yung sak ding kahi device unlocked 7:41 p.m. 7 Jigola hin a voice hungumin tin to kay mapen hi le eloquent TTS talks kiti pen so hi Jigola chun ti hin room controller tai phet pha le ta hu chi zel mo app messenger I khoi na ka hung ge na hin activate double tap and hold to long press a page ai chi nom pha le page ai chi nom pha le tai khut panya hi khuzung panya hi tol di home screen 104 104 page 4 san ai le chi ki nom pha le ta hi WhatsApp page khut panya tol ding double ai tap and hold to long je press chu action ilu nom pha le om na zo na hi double click ball di mouse click go la ho Bible KJ messenger WhatsApp WhatsApp ag lu tiu double tap hi tia hun ni ve search sanang de wai meg le WhatsApp lu ta hi group chum chum double let two boy 7:11 thu pa le thu boy one chat and news sawang news Christian Insing Nom Christian ni sung nom CFC Housing CFC ho bung CFC Housing keypad with number 1 keypad with Jigola chu WhatsApp hi button Twitter kin nan je vai phai tong su keypad with number 1 I hon nom le hi tia hi double click I bol le hong ki hong zel mo Jigola chu lu tu na ha lu the hi bag WhatsApp keypad with number 1 key bag Jigol po ka chun home screen 2 Facebook messenger Bible KJV Bible le ma messenger Messenger le WhatsApp WhatsApp Facebook Facebook le te gola hi tap to activate ki hong zel tap and hold to long press action make a post on face live Jigola chu yu na cheng cheng ha ta hi ki lu the hi photo button apoi bo pen chu bag button double click bol di a voice a link ki nga yin tin Facebook ti chu ki bang kha sakai je ka chu ke le Facebook WhatsApp ve la hi I'm sorry cause hung ki chem sek mo loi tel le nang Facebook che pha le nang mu the ta mo ti bang do na bang ke nei se kai mi tam tak alung kham se koi a hin la ye chu hi loading je ko la hi Facebook WhatsApp story a khomulo te hon le ki chem the hi ti chu social media khovel chang kang dung zuya hin ko to bang he chin num ten eng contact le chun je le ken guide hun ting pe the ding kai ti chu ka ba gen du mi la pan ki pa ke